in July ni som pasari sang ni som ni panga ni nga ni ani a clear tu lenga thatu te chi bai le ve ko le kan video te to phleng min clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngi don nya moi lo taka che thin an man nimin ni som paruk thlasari sang ni som ni panga a Chan Mari local council thu chua tar landanin Chan Mari Feng KFC opposite le government Mizo high school stepa zanlai le zingkara saruk ngel ngana kholaya mani ti sachak na hrithlachin mi pakhat chu Chan Mari security ten an manta Chan Mari LC chuan moi hnai lo taka vantlang mi te ti thlabar zong le tiral ti zonga chetna lo thin hi poi ati tak zeta hetiang thil ti anom to lo nan theito pin ma la chun zom zel do nani mizo ni hi avanwam em jeso mawan chong kan veng zema bo galili venga hian unaw mi pa pathum an oma an mani enkol tu ber an nuina boral san nuwa an unawin an khosa chawve no a an upaber chu ninga ni tu khan boi tu om to lo na le thorim na om to lo na huna alo chol vele ta tuna boral ta le anaw chia hi in kop chotan ni a unaw an nia anin kom ngai dan asaklia lawa engtikong ma tension thelo khopa engtiklai po in sui reng an ni van doi thak takin rui lo boya an tang ve a khovel thila chuan ro puina an nei lawa an unaw in mangai ton na ero thuwa soifya phak ba kani lian dawati unaw thon thu ang main ei turan ne piang anin petona chutiang zelin thil thale chalote po anin peton zel boi tu chak tak an nei chuan ati boy ema chuti chungin thil thlon pe kani lo chuan an mani ta lo chu midang thil an langai lawa an thok bora an mani boi ngetlat tu wangin an mamo tok leina thok chuak turin kho engin adei seng lawa zana nen lam tho tur zongin anin hlofa a an na thonat mun ma filfai takin an chingfil thlapa an teimak ema wangle an sul nu a filfai chin ema wangin na thoka chor tu ero an van ngai lo mishing pa ngai taksa ang pu ve tho an ni che wangle an mani boi tu lakata an tal chwa thei bok si lo wangin chun zan zomarim taka tho reng chu a uzok taksa chuan atlin talawa thok le khata thang ok ang main nat nein aman ta thuta veng chung mitlom ngai ten buai puin civil hospital an pan puya khum awm rem chang lawa ZMC lam an bia a khum awm ngal mai lo le boka mi thanem ngai ten biak kwal thei ang te an biak nuwa sarkar ho tulamin ZMC a enkol theidan turwa manna an siam pui theita a chuti mek lain anat na lo zwala ICU enkol ngai ani ti doctor ten an soita maya amang an thak zwal ta hle sarkar damdoi ina ICU rak om lawa private damdoi in ICU a in enkol tur chuan sum sen so atam hle don ti alang reng mai si an dam chat ve sham lai po in ni tina an mamo khop thok chuak hlei theilo an ni wangin healthcare scheme emo health insurance dang engma an pan phak lo bok nen ama boy pui tu wai me jema bok branch try tu te van khama section wai me try tu te galili veng welfare le MHP try tu te ngai twana boy hle thile dam karani a atu chuan veng chung mi puin kan tho kho manga amamo ang enkol na chu athathe ang ber adong ngei turani ti chu anin lungrual tlan na ani damle tlang khata thile ruam khata ti thutlung vongtlat thin mizo pasal thawai sen te thla kalzel kha kan la nimiawa chu the sen luana mizo nula tho chu civil hospital a alo duty mek boka a hotenin enkol na thathe ang ber an lo pek mai ba ka chu doctor mizo nula dik tak ril rupumi chuan chu tlangwal alaka be seile tur eng ma om ho lo chu civil hospital emergency department an enkol chunga adam doiman zong alo pek sak vek maya mizo tlom ngai na atakin apar chhuat tirani ti chuan Ebenezer hospital ICU lama be sen sang tak nein kan tlangwal soi hi dalu anita a Ebenezer hospital nei tu te po mizo nula le tlangwal dik tak zonin zemoi le tlom ngai na ataka nun pui tu an lo ni le zela an ICU manra zong chu athlonin an man tir veka damdoi man bi ke ro pek ve the ni chuan an ti chawa bilpa nga ya cheng noi chuang fe choi ngai tur kha cheng sing ruk chang sari ni turin an ti hniam ta duaya heti mek lai hian veng chungarem chang sia te an phe sang boka Chief Minister Relief Fund cheng sing khat lai dil chwa ani a zema boka Salvation Army Baptist Caution Presbyterian Caution le Seventh-day Adventist Caution te an ron pen chuak boka
an leina hnai te le veng chung mi tlom ngai te tho khom nen damdoi in bil chu ni som pahnih thlasari sang ni som ni panga khan Ebenezer Hospital ho tu te kuta lom takin khutlan shwai tu ten an hlan fela bat zong zong chu tlak anita khatia Ebenezer Hospital ICU pan pui ani ma civil hospital a an la om mek lai khan van kama section assistant leader pute te hena kan tlangwa soi mek hian pute te pathian hian min langai dam ve du angem le ti in thlashung mel takin azota mitui nen pathian hena in hlan na hun an mang du na anu loka ni khushelavin aum zui ta nga lani ninga ni tu ka athi thu shat aloni ta ka khan engtin nge ni ang an chen in la chu mi pui pun khom na turin atelu tuka apan na kong arem chang lo bok nen zo na atama an leina hnai ten khotlang hrai tu te beronin in vuiliam ngal mai po an rem ti thu an thlena veng chung hrai tu te ro chuan somte hi kan veng tlangwalani a moi takle za takin kan thaliam don ti in an changa arwang dai za na lan tir na munatan veng chunga sarkar building remchang primary school chu thunei tu te dil chuk chukin chuta chuan thalai rwal ten an tlai war puya hundang zong a in tlai war an tama zai anuam ema atuka vui in khoma po thla tu mi pui tam tak an pung khomani ruang thak zan wai me huna zai anuama azan ni na atop zan ni boka phei kha chuan wai me je ma bok branch hwam chunga mithi pahni dang anum chungin thalai rwal zan he chuang zetin pathian fakna hla sa in somte thla na hun hun hnung hi kan manga solfa hla kan sa a kan zai tui ema la thlan atama hunin min dai lawa kan sa seng lo ani somte khan mi poi asoi ngai lawa kong laka tu po tok che kong sir taka in thlashung takin apela an biak sham po in tu mita ma a en ngam ngai lo ri hlowa wangin in thlashung rengin adam chung hun amang ralani ahuna ti taka pathianin ama kauna chang she turin somte kha siama zonun zemoi tlom ngai na vultir na manrua a amanga khovel thila ro puina nei lo ma se hun ati taka pathianin achoi moyani ame dabat Thlawhna tlabi bom tlem by Freddy VL Sawmtea black box anti na chan smartphone le digital camera te kan mel shat ma khan photographic film mangchi camera in thla kan la thina kan thalak omna roll film chu thalak print na siam na dora kan vakenga thalak siam tu chuan englo mi alo na roma chu roll film chu song bolin kan thalak chu mu thein abi ka siam paper alo chuang kai ta thina roll film ga kan thalak negative pai an song bol na room chu dark room ti ani French engineer Francois Husenot chuan kumsa khazakwa somthum pakwa chhovela khan achunga kan soi thalak siam dan khi mangtangka in Thlawhna black box atwanga black box a chuan film camera in a man photographic film roll film ti a mizoti pon kan shiat lar khale sensor strang te athun zoma he film hi thingrem box englu theil mi alauna light tight box sa dani engalu lo miau chuan bom chung chu adume mo thim ta veka chu wangin black box antita ani Franco sakhol siam kha dark room lian fak lo ang ani bera Thlawhna speed thosan zong le thildang somvel achin chha ve the tunlai black box hi chu flight recorder ti ani to a black box ti hi ming hluyangai ani to na chungin kan lamang ve fo thawani tunlai black box hian thil pahni a huama Thlawhna hian black box pahni apai kan ti thei bokang flight data recorder FDR le cockpit voice recorder CVR te anni FDR hian Thlawhna tlak ma darkar somni panga chung vela Thlawhna thlo chak zong te thlo san zong te a engine performance le thil dang chi sang a zatel te meu alo chin chia CVR chuan pilot te in biak na te engine ri te crew dang te ne na anin biak na te landing gear lord chuak le in thleplu te le ri te le air traffic controller ATC te ne na anin biak na te ba ka Thlawhna ridang shim alo record veka Thlawhna accident ma darkar ni vel chunga in biak na le ri zong chu CVR hian a record ta tunlai a thiamna sang to a FDR le CVR te hi a shan nilavin khol pakhat anga siam te po ani chauta a Ahmedabad van doina tok Boeing 787-8 Dreamliner hian FDR le CVR inkop mangin aminga Enhanced Airborne Flight Recorder EAFR anti a Honeywell company siamani he Thlawhna hian EAFR pahne neya pakhat chu Thlawhna hnung lama omin pakhat jok chu Thlawhna hmalama da ani
black box hi Thlawhna mai tail emo rear lama da ani tlang pui thin a chan chu accident a ompal thut pon Thlawhna hnunglam hi a himbik dewa ngai ani wangani Thlawhna design zirin hmuntanga po anda tho thin bok black box hi zonmu awal sam nan serthlum rong lar hnoi ani tlang pui AI-171 crash preliminary report Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB chuan AI-171 Thlawhna Boeing 787-8 Dreamliner tlak chan an chuina report ma saber phek som panga a cha chu an ti chuak ta a bengver lai deuh tlem han bi chiang hlekila pakhatna akim lo ni e preliminary report chau ani a akim tur chu ni ri lo kan soitum jok chu tarlan om tak tak an tarlang tel lo ti jok hi ni he report a hian CVR atanga an sha tarlangin pilot pakhat zokin enga tinge fuel control switch off ati a pakhat zokin ka off lo ti lai te chawan tarlanga tunge zona zo tu ti le tuin nge chang tarlan ani lawa mitam takin pilot thita te thiam lo anga lan tir tum na ni dewa ngayin anlung oil lo hle hlomani kumsang ni sompakwa a Ethiopian Airlines la an chuina preliminary report khatchu phek som thum pathuma chani in pilot te in biak na thui tak tarlan ani a technical lam thil tam tak tarlan ani bok Thlawhna dang himzok nan rot na tele thil dang tam takan tarlanga tunlai AI 171 preliminary report a hian hetiang hi a om velawani AI-171 hi chu athlok chuak kha atlak ngal mai awangin pilot te in biak na thui tak chu aom theilawa thil dang tarlan om tak takero an tarlang tlem deuh chu ani pahnina ELT activated ani lo accident pal thuta Thlawhna tlak na an sha theina na da emergency locator transmitter ELT call kha AI-171 atlak khan active lawa signal ape chuak lo a chiange enge preliminary report hian engma asoi lawani pathumna AI-171 a thlo chua khan a landing gear ein theplut lawa Thlawhna engine a chia thuta Thlawhna electric power supply tu tur ram air turbine RAT kha inactive tlatbok CCTV atangpon hei hi alang RAT hi voile khataron chuak thut chi ni lovin Thlawhna engine a thi atanga second claim te hnuwa ron lor chuak thina ni a mase makte mai chu kha Thlawhna kha athlok kang chia tia khan RAT kha aron lor chuak lat mayani he preliminary report ina asoi engine thi hun ai ma hian he Thlawhna engine pani te hi athi nia ngai thei ani rwalin Thlawhna khol na thokal swal wanga RAT hi ron lor chuak ani zo kangem ti po zona om theni helai bor hi achiang ri lo Boeing le Barnett Boeing hian kumsang ni sompakwa an Thlawhna siam chen khata diklawan mu a an chuya an siam that chung kumsang ni somni pakhat sang ni somni pani vel khan Thlawhna siam an chol san an siam chunzom le chuan order atam to si an man mo ta hle a an man mo wang hian an siam uluk lo deuh nia ngai thei ani na lai aum nualani Boeing company thok to thin me chen khat chuan he company in Thlawhna an siam uluk lo zia le a parts thavak lo po man mai an shelo thu tele passengers te tan a him lo thei thu te an soi hloma alang sarber chu John Barnett kha ani ome John Barnett chu Boeing a kumsom thum pani thokin kumsang ni som pasaria a retire ta USA South Carolina state ta Boeing Thlawhna siam na hmuna quality controls manager ani thin man mozo ka Thlawhna siam chuak tura an ho tu te tanga norna na sataka wangin an Thlawhna siama chuan part thatok lo man mai te om fo thule thataka dan som ani lo thu te mu in a supervisor te hne na athlena ma se ngai poimo a lo lem lo ni turani John Barnett chuan Boeing Thlawhna chu a him tok lo ti khovel sha tira du'a kumsang ni som pakwa khan BBC hne na Boeing in Thlawhna parts thatok lo substandard parts an man thu te oxygen system chian lo thu te le Boeing in heng te hi thup atum tlat thu te asoi ta mia mai ani hemitum hian John at chuan ami da pata van toina tok Boeing 787-8 Dreamliner chungchang po asoya Boeing 787 Dreamliner hian thilrap thlak tak alaton ka ring engtika nge ti zo kani soidik lawila ti hi katong china ani ti in BBC correspondent Theo Leggett hne na asoyani Federal Aviation Administration FAA a tele Boeing company ve ka te he company na thok te thil ti dan fil lo chu a report fowa ma se danglam na athlen ngai te chiam lo kumsang he somni palia khan Boeing ne na anin peina case a kal lai mekin
a in kap hlum ta dei ani Boeing in an ti hlum ani ring tu po an tam man hle a ma se ama a silai in kap nge ni ti police ten an soi John chung te ro chuan Boeing in avo wang le ti boy wanga John Burnett hi ama le ma in ti hluma an ngai nget bura Boeing chunga an lung oi theilo tun kum March khan John Burnett chung te hian Boeing hi court an kinga court in ngai to in me thla khan he case hi chin felani engtin sia nge an chin fel poisa an pe nge ti ro shiat anilo tlang kumna Thlawhna tlak chan chuina a hi chuan theory sang hi tam thin khopa pilot te ti swal nge Thlawhna khol lam him lo fel lo ni ta ber ti chu khovel shat sak ani ta a final report hi nakum jun ni som pania emo a ai ma a thelu tur ani a passenger for Thlawhna pilot singria donvel intelcom airline pilots association ALPA India branch an how to pa Captain Sam Thomas chuan Thlawhna accident a oma pianga pilot te thiam lo anga soi ani deuh ngal fo chu poi anti thu a soya Thlawhna tla chuina a pilot experience nei thatak tak te chu alo en pui tu observers ang talpua telve an du thu a soi bok khothlang media chen khat chuan pilot khan ril rohana le ril rolam buaina aneya a medical records te po anzir chiang don ni om ten anziak le to engtin nge mo an lo shiat le bik ni khothlang lam media te chuan American company Boeing hi an thlop deu jok chu kan ring thiam vek mai ome pilot ti swal angalan tir an tumna lek te po ani thei tho engpon Asia national emblem po satya meva jayate thudik ading chanchin ti zia kal India ram hian he Thlawhna tlak chan dik tak hi chui chuakin zep nei lovin chip chiar takin thudik tak mi puite min shat tir bai sei photila thudik chuan nun na chan ta te chung te ril run na lutuk po tlemtal chuan a thoi dam deuh ma na le zalen luang liam little boy chil nu Hiroshima tho chwale dan baizir sangkima indo pui pahni na mitam zokin kan shat nu ma ni se soinon liang o khatia indo pui pahni na Japan ral an lian tak tak khatsu US President Franklin D Roosevelt le a ho telu a he map maya kho chaklam map an ko kan kok mai ani kha chuta US sipai ho ral muan lai tak kumsa khazakwa somli pakhat December ni sari pathian ni jingdar sari le achan ve a Japan ral lianin chet anron la thut mai le sipai ho in kulna Pearl Harbor chu namen lavana sa abayani a Roosevelt ta thinjim lu tuk chu apuak ke lo chawani kha atom bomb chule President thinjim lu tuk chuan US angoi thir mai thei talo Director of Los Alamos Changlai the father of the atomic bomb tia soizui tak J Robert Oppenheimer le a hote chuan Hitler apol Nazi malakna du lawa US PM ta Juda physicist Pui Albert Einstein theory of relativity pe chana mangin atom bomb siam chu antum ta a Project Manhattan ti in anko aru ka thil ti khan ni renga Manhattan Project Noaya Project White chu New Mexico a Los Alamos muna bunin bom hlawm chu an siam ta a July ni som paruk sang khazakwa somli pahnia anen chinani kha khamituma an chet na kha ananga ngani ang J Robert Oppenheimer nge pon Bhagavad Gita Hindu sa khole khabu a Lord Krishna thu soi achak chuak ta hialani kha tuna chuan mithi kanita khovel ti chetu tur chu ti thu kha atom bomb siam tur an budget kha asang hle US dollar billion ni ani hemmaya chut mate kumsang khazakwa somli pakhata billion ni tamtur zia mai chu van doi thak takin President Roosevelt chu April ni som pani sang khazakwa somli panga a stroke wangin aboral thuta Vice President S Truman chuan a ai aron o ngal ani kha Russia President Stalin anen conference sa anlawin kom khang khalang mana Manhattan Project alo soi zwa pek ani Stalin ala in aspai ne na changa US bomb siam tum thuruk chu alo shevele zel boka ma se thil poi athleng man lo hlau let le lokila amade in Germany a Hitler apol Nazi malakna du lo tu Hungarian physicist Leo Szilard ta chuan US tana nuclear ral thwam nei vat angai thu khatilaya scientist ming thang berangai US saral tlan Albert Einstein ne na alo shil to a ani panhe hian Hitler malakna chak tak mai chuan Europe rampum mai chu athun hnuai vek an hlawani heti la hian uranium tam tham takin nuclear chain reaction asiam thei ti mu chwa ani to a Germany chuan anram lak to atang ten uranium an thiar tlut ti an sia a
chu tiang ral thuam hlo om siam tur chuan German physicist te po anin zirmek nia an hriat awang le US tan chu thil chu a hlo om hle dona an hriat awangin US chu inral ring se an du a Liwo zilar chuan President Roosevelt ta lekha tur chu duangin Einstein an ming azia nana kumsang khazakwa somthum pakwa okas ni nia chuan lekha thon poimo top khok Einstein zilar letter anti chu US President ne na anthon ta US chuan Albert Einstein chu he atom bomb siam na hian ain rol an phalve tlat lo ma se athil mu chai ro an mang changkai na ro e lidil boy le an na tho ole kan thu puya lut to ang kum somriat liam ta kum sang khazakwa somli panga okas ni rok jing dar riat le minute som pali Hiroshima hun ani uranium bomb hlo om quintal somli arit little boy phur tu super fortress enola gate ya ko chu pilot colonel Paul Tibbets le bom thak tora ro Thomas Wilson Fairby te chuan Hiroshima khopui chung an thleng ta atul thuta chan pui tu tur le thala tu the great artist le necessary evil tia an ko te po colonel Paul asira an thok ve zela pilot pui tu tur ko pilot an phur tel ve bok mishing noi thum singa vel che na Hiroshima khopui chung metar sang kwa zali somruk pasaria sang atangin Thomas W Fairby chuan phindar vek ro bomb away ti in 6 kilotona chak dali tilboy chu jingdar riat le mini som panga a chia athak thata ale second somli pathum chung Saruaka athang nuwa Hiroshima khopui atanga metar zarukat sang ai oi bridge chunga apuak ta a leithlen ma a an puatir na chan chu Hiroshima khopui chu atom bomb na tho boruak chelutuk chuan tuam vek se an du wangani atom bomb nge an thodan adang kher mai chople chilin mishing jing sari sangria za somnga vel an thinga la engna salutuk le mai khuna salutuk chuan athak tu te ngei po chu atimang ang man hiala thlona chu reilo te chung thunun thei anilo wane thlak takin darkar som pathum nuwa an thlo chhuana mun an thleng le thei shamani bom po atanga minute po arial ma a Hiroshima khopui boruak chu hetiang hian soita ila aizol khopui hi alumlai berin degree Celsius somthum panga ahol phangai meulo mase khati laia Hiroshima boruak lumlam kha degree Celsius sangthum zakwa somriat ani pha chuta thlipui lumlu tukron thok chuan second khata meter zali somlia chakin khopui chu atuam chuak lup ngal boka bomin aden na tanga mel khatbial chunga inding zongzong chu atlufai de veka bom na thole kang mai wanga in tluza chu inding zongzong za somkwa pasari ni in an chut mithiza chupong zelin kumtopa meu chuan mi noi khat singli vel thi anga chut ani no pang thu soi ngai nom Hiroshima in bayato truma dam khuchwa keiko aguria e khatilaya kumjat mi lek thu choi hi ngai nom ngot mai kan khwa chu kaina kapian le ka selen na chu bom chiat ani tanuai mai ka thil mo kha ka sethiam lawa kan khokiang atlang atangin kan in le avel chu ka thlira oi omlo khopa sop chiat ani khopuya building zongzong chu leya an bok chenuai vek maya bom pakhat lekin hetiang hian min sop cheveka mo ti in agura I hian asoyani avela mai kang hlawa tlan chia te po amu a vun thler vek mai te an thom no ha ka tang chawa an ni na sha thei chau te amu chuan atap ve zoi zoi nge yang an ma a nge kunin an thilai a thlir te reng ani kha hetianga na cha atwar si hi an tho chuak le wat chu chanchin ngai nom lai tak po ani kumruk chung le ka an tho chwa le dan hi thilmak atling ani ho u Hiroshima thar idin te takang o malak nam hasa anti tur le anti thei ma saber chu lathi velo zon na ani thei top choin an thok ngal anin kalpona rel kong le motor kong zong bom dar sak ve kan ni a ma se ni ni nuwa Hiroshima le Yokogawa in kalpona rel kong chu an siam chale vek mana ni thum chungin motor tlan theina tur kong an pe man tuipam te chu ti chiat sak an ni a asiam chatle nan ni lelek adu November sang khazakwa somli panga a Japanese sarkar chuan the Agency for the Reconstruction of Affected Cities adina December ni somthuma cabinet ministers ten basic reconstruction policy duang ngalin khopui che thatna anthok ngal kumli nuwa Hiroshima le Nagasaki ta na mantur big dan Peace Memorial City and Construction Law chuduan cho ani boka chaktakin ma anla zui ngala sarkar le tlom ngai pol malak na soitur alatamang athuilu tukto ne an thau chua ke
kumsang khazakwa somruk chho aronin her chwa meu chuan Hiroshima churo pui takadin thatle anita anko pui chu sei that var angmai anile man ani chu ko pui din tharna thoktu zinga aming soi mai theimia lo chu shinzo hamai ani hi kumsang khazakwa somli pasari atanga sang khazakwa somnga pakhat chunga Hiroshima mayor ani a anu kumsang khazakwa somnga panga atanga sang khazakwa somnga pakwa a mayor na thoktura thlannon anile bok Sinzo hian Hiroshima din tharle na hi na me lava thokin khopui din tharle na na anthuak burber ani hialang chu ama irom chhuaka din vo in thlenga Hiroshima khopui Peace Memorial City ti po hi ama duan chwa ani nge kumruk chungin engtin dam chuak te antang ruala sarkar janpui na le na tho an thlop tlata kan chereng don lo ti an thupui miawa khati khop khan radiation le na na shi rap thlakin chi ma se an twar lui changa an twar chuak ta ani voina Peace Memorial City ti ming an pu te hi an in me kati sin o Thlawhna Hiroshima le Nagasaki kangai tua piang hian mani ka ingai tua chuak chin Sawmtea ta omin swal begin omfo maila kadam le don ka tho le don ti hi kathlan ani fo khovela chiat na saber twar turam chu Japan ani mase chorwala khovela dam rei beram an nitlat keini po kan ram kan khotlang kan veng kan chung kwa keima ni ngi po hi swalna chi sang manga Sawmtea ni to ma ila kan tuma kan du tak zet ani ngai chuan kan tho chuak le the ni ti hi Hiroshima khopui tuam tam le ani dana tang hian zir chuakila avadu omdon em Mission Organic Mizoram MOM hi kumsang ni som pasari khan Mizorama thoktu la a din chanania MOM hi Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region MOVCD NER scheme kaltanga din ni in MOM kaltang hian lo nei tu tele entrepreneur te tan ham thatna tam taka ommeka ilo bel chiang ve ngei donia MOM thil tum tlang puite lo nei tu te chu an kham khop ringot tharlova organic farming manga sumdona kalpui tura malak pui lo nei tu te inzom khom tira farming hi ezon na tlak le in ha na tlak taka chantir lo nei tu ten India ram chung le pon thlenga shal chwa tlak organic thai an thar chwa theina na malak pui mizo marcha ai eng so thing pui ti sap thei lakhui thei le thlai danga te mizo brand ngei manga organic farming choi kan te ani tundin hmuna MOM hnuai hian organic thlai ching tu kutna thok tu intel khom farmer producer company FPC hi mizoram puma somli pakhat ommekin organic farmer sing ni sangsari zaruk pali ten ram hector sing ni sangruk zanga zaw an neyani Mizorama District Shangshanga District Level Monitoring Committee DLMC te din ni in Deputy Commissioner te chu Chairman an niya anni kai shwaina hnuai hian organic thlai ching tu te malak na le mason zel dan tu te en hawa ngai tua zui ani thina ni thai thar chwa te sengle songbol na konga pui tura malak na tan post harvest infrastructure FPC te ngai tua pui an niya chunga tan chuan collection center somni le paruk din ni to in integrated pack house somle panga small processing unit pakhat le transport vehicle somle pakhat pek chwa aloni to bok Mission Organic Mizoram MOM website www.missionorganicmizoram.com hi lotlo vela social media YouTube Twitter Facebook page le Instagram account te ilo like in ilo subscribe ve donia organic farming hi lo nei tu te tan in nga na tlakani ole khati zong khatun chumata na kan puan theite chu ni le ri phot mai chela min lo clear saka min lo ngai thak sak china wangin kan lo me